Nigikino kiria airitu ya aria mahatha esta joki wajiru na Lydia Jerry wajiru matangihithire amureu nimegukorwo magithie na mbere na mathomo mao thutha wa ciumia igiri cia kigiriko kiehana maithori. Ciumia igiri hituku niguo ceceni ya Kameme Tv ya murikire rugano rwa airi aria maikaraga mwena wa Dandora guku kaunti-ini ya Nairobi thutha wa umwe wao Lydia Jerry wajiru kwaga kwamukira thukuru-ini wa Jehovah Jireh nake mwari wa nyina akirega kuingira thukuru-ini uyu akiuga ndangihota guikara kirathi matari hamwe. Feel vibaya juu sister yangu bado hajachukuliwa. Nasikia kama siwezi kwenda shule bila sister yangu. Kuringana na nyina Sera Wajiru Maranga, uyu niguo undu uria wacungirie aria merutĩire kurĩhĩra airitu ya bithi kurugamia uteithio wao nawe ndangĩahotire kumarĩhĩra bithi amu arutaga wĩra wa kĩbarũa kĩara-inĩ kĩa Dandora. Nimefeel vizuri juu sikuwa na amani wakati watoto walikuwa nyumbani. Ni kitu nilikuwa nasikia sina raha, but now nimesikia, nimeshukuru sana na nimesema shule perform vizuri. Mungu ni furaha kwa sababu tulipoweka hii maneno kwa media tumeona mambo imefanyika juu nikiangalia watoto saa hii naona wako na vitabu, mzazi amefurahia. No riu maundu ni macenjetie kuona airi ni mamukiretwo thukuru-ini uyu riu makiuga ni makenete na nimekuhota guthie na mbere na mathomo mao. Na furaha sana kuchukuliwa shule na sasa kama nataka kuambia naweza perform vizuri nipate nikitoka form 4. Muikariri gite wa bodi ya thukuru uyu John Njuguna ni acungite muhera handu-ini ha thukuru uyu kurumirira ndeto ino akiranira gutigirira airi ni mathoma wega matekugieka. We apologize as a school, as the board of management, for any inconvenience that could have been caused or for any pain that was felt by any quarters. Mundu ino apararie njara. Nakuo kaunti-ini ya Kirinyaga aciari ni matariirie kigiriko kiria makoretwo makigerera kumana na wagi wa bithi no riu thutha wa kwamukira basari kuma kuri mubunge wa Kirinyaga ya gatagati John Munene wa Mbugu ni mekuhota gucokia ciana thukuru. Thina ciana citu iragerera ni ma school fees ugakora nginya mwana ndarathoma na mwesimi witu ndarenda ciana citu cikarage mucie. Ni andeithiririe muno tondu ndina ciana igiri ona ungi uthaita secondary school no abagwo basari. Mureto tuna mathina ma miethere ya mbeca tondu aciari amwe ni miibarwa no mwesimi wa Mbugu ni atwikaga wega. Mubunge wa gicigo giki Munene wa Mbugu augite arekereirie kigina kia muigana wa ciringi milioni 19.9 uteithio ria ukuguna arutwo a mathukuru ma university na thekondari. Na ciana ciothe ira benefitire ni ciana 774. We utano na rita riri ni ndamya September ni ukona no gakonge bana ingi tondu we kurirathi kweli. Handu-ini ha Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Wainaina wa Kiarie.